Tutaimba
izina ryawe rikomeye. Dushimiye kugera neza kwawe, dushimiye imbabazi zawe n'umuntu bwawe tubwirira, dushimiye amahoro yawe n'urukundo twereka. Biratunaniye kubivuga, uri Imana, akanwa karaza tukabasha kuvuga imbaraga zawe uko ziri Imana, ariko ibi tuvuze wumve ko tubivuganye umutima wose. Ibyo tutabasha kuvuga umwuka w'Imana bidusabira imbere yawe. Uri Imana ikomeye kuruta bose bicaye hano, uri umunyacubero ntawubaho. Yesu Umwami, buri mwe wese umusange mu kibanza yicayemo. Imbaraga z'abasimu n'abadayimoni zitahisha abantu baje kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirema imitima inaniwe, ijambo ryawe risubizamo abantu imbaraga. Umugangu wawe agarukanye ijambo, agiye kubwiriza Mana, agiye kugaburira buno bwoko bwicaye hano. Umupfundura akanwa, umutima wuzuzwa amagambo yawe. Imbaraga z'Imana zikomeye zibasha kubana nawe, n'abicaye bapfundura amatwi y'imitima abasha kumva no gutahura icyo Imana ibashatse kuvuga. Amadasakije yose y'abadayimoni ahuza abantu gutumva ijambo ryawe, aho yatekuriye kabura mu gikombe imyongo itadumvikana ukundi, kugira ngo ubwami bwawe bwubakike ku bw'izina rya Yesu. Duciye bugufi tuvuze ko ari wowe Mana, nta yindi Mana ibaho atari wewe, mu izina rya Yesu Umwami. Abantu bose baheze umugisha mu bibanza bicaye ngo bazagiyemwo, imbabazi z'Imana zibasha kubasanga. Buri mwe wese umuganirize marayika murinzi abi ruhande rwe kubw'imbaraga z'Imana zikomeye. Ibirogora ijambo ryawe reke kumvikana, turabihambiriye mu izina rya Yesu. Tubikabure mu gikombe imyongo itandukana ukundi ku bw'izina rya Yesu. Imbaraga ziganze z'Imana arizo zibugaragara mu ijambo ryawe Mana, tugiye kurya tubere ihamba n'urugendo, kuko ijambo ryawe ni inkoni, ni inkingi yo mu bunyeretso twegamira. Ijambo ryawe rigakiza abari bananiwe, abari barusha bakumirwa. Mana, ni ijambo ryawe rikabaruhura ku bw'izina rya Yesu. Ubuntu n'amahoro no kiranukana n'ibyawe y'umugoroba none tubone mu ijambo ryawe. Data, ni mu izina ryawe tubisenze, amen.